Mfowethu sithande abantu abaright, sathemba abantu abarongi. And sithande abantu abaright futhi esibadingayo. And bebe right and ba right and bohlezi be right. Ukuthi usengiphoxile akusho ukuthi akekho right, u right mfowethu. But I problem yami ukuthi ngithembe umuntu orong. Nansi la iqala khona. Umuntu uphethe umbili phela in nature asikhumbule. Khona uHadebe, uPhungane, lo uPX, lo motivator njengamanje. Lo hambaye buku abantu. Bese bakhona lo PX, lo waziwa yimina kuphela, lengiphendlana naye, lo engihleli ngithuli, kuvuke yena kimi. Ngiphendlane naye mfowethu. Abantu ke bathembe loyo abangamazi. Kanti wrong. Mayisevela wabaphoqa. Hayi ukuthi mfowethu kahle kahle trust noma itrust iqedwe ukuthi abantu babe wrong ngithi kuvele abantu esingabazi. Labantu esibathembile kanti asibazi.